ya Nchere amone company ya mabati Rolling Mills yuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda unsialia utagiti showroom yeto nigo ere engale eyuerengia na boigo ekogokia riso yao chingagi ogoswasa yigakurigiria amabati aiga ntobwate team ya Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebereria kende gensi uraganie bagotebereria company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibego babwate Dumarang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati alia ye chigage emeronge bere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwa mabati liga niko bokolengana amo nukonyagwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga cyo gwakeranya mabati liga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo guchani warrant na boigo ayo orakoberwe kasure asubwango edukenyega ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imeyumu chuligo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera ase namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Well, yo. Well, yo. Kichwa nchicho wacha mambo yako bwana. Najma. Oa. Oa Najma. Oe. Usiniambie kama umekufa geto. Acha michezo yenu ya kufia geto. Najma. He? Yeah. Najma. Igirero gatembe boirero buya andotsia sore netarike yamo mutinyo 11 mwaka uyu gachiri bubere 2025 karibu sana sekeunga chinse ibere chabono morago balitukeriga ria Jumamosi nekirabona mangi Amerika okorekana ewiki yiga ana muno kora sensemo ya siasa na kora asense ya Kenya na boigo no nyense ya mate ense eri ya Tanzania na kobwa muno ayande yogo ichane osebikro byo ichane kororiro baliogusi na boigo isko yagusi karibu sana eri tunyareko yasanga asinchira ere engekerano kegima ase ensemo yekionga nchenkoroka Matilda Obaiwa karansoike nyara gukomanya chinsemo cha Facebook na boigo YouTube asinchira engekerano.
tumurigirire kionga chinsa ibere cha wono muragoba nigo tuguchaka kurwase county ya Nyamira ekiro obono enyumba eyemo eyo ya Nyare koba kegosambwa eyo ya mabati na boigo no muchionde oyubore ne chinyumba cha mabati naro gosarigwa nabantu batamanyekaneti na boigo sense moyende ebimeri na boigo endagera ya mugondo na goika emete yemeringamu nigonero ebuturanire asenchira yogokumya ayobono anyarire koreta liberera litindi ase chinsemo echo na boigo nigobono enibo enyinge yanyare gosarigwa nekero bono abantu aboiga bataramanyekana bagenderete kuborigo ose amabori agenderete kwimukana ningi kererete barabu kwimukia egetambukiro ekyo ayaiga nigagokorekana ase ekenyoro kya nyankongo egotoke sub location ya Getare ewodi ya Kiabonyoru county ne ya Nyamira una omuliketo Fatgadi gisemba gotomanya nigobono enka eyo ya Peter Okeri na mumanyi na boigo mongina Florence bono eri na mayanda kubotekana negekoro ekyo nekero obotuki bwanyale guchaka enyumba eyemo nigo yasambirwe na boigo amabati asomokie oyo ne chinyumba chinde nigo chasariwe na abantu batamanyikaneti endagira ya mugondo buna amatoke na boigo emete ya matunda amo nemete yemeringamu eyo ereye nibo itaramanyikana nigo yakenyeirwe inze na abantu bataramanyikana naya nigo akorekanete obotuko bugokera rero ase kenyoro kya kendera Nyankongo eza location ya Getare ewodi ya Kiabonyoru magana yariga ibintu bigo sareka biro bintu kumanya na kibisaregete kya mbutu kubigo korekana nekera bigo korekana butuko muna bona matoka ya alisaregeta ndugo twajete tukanyora matoka gwete na nyene umuriro yo muno gwokaga igatwanyorire umuriro gwoka butuko ngabona koranga ibintu bigo koreka iga bigo koreka jinze kya butuko aige bintu bina bisaregete mu cyo tinkumanya nyomba ingikere Engineer Yukindu Isiko amatoke na sarigeto imiti nero ni sarigeto nigo ebintu ebyo byabere bigosarigwa asenka yomoga ka Peter Okeri mumanyi no mongina Florence Mora yamate eyo asabono iga itamanyiri ne kenyorekyo ase eberete maiga yukagerwa kogosererwa ubugima kubatikana no gukwa kumusae oyomo asamarita Philip Bosire Mbuya oyo obete gakonyorekana ase nyumba yaye ime gaitire n'abantu batamanyiri asegeka gechiki ibere cya etire Ngeke una biko kwikendera mangana na chakaba umwana gatoko kwete nyumba naenda bungire go jasiko wana kara bungire go jasiko serikali njachete ikere serikali yacha ikaruoro ikakora uchunguzi yaye naende ikabwatu mubiri uyu kairwa wana mubiri no uri mumbu baba ngita matanga acha ko ba kitariki Jumaine yaita bamwe ni bikuriye icyuma lakini gatoko mweri oye bona abana mbali school abana bandi baringe school bagategutirwa bakuri school na baro bayikera matanga ikirenge kegego korekana kabiri iyo koranga amangana na ru umwana ona chetaga sibwa ekera sibwa mbuka basibanite no mungi no manyeno muchyo mweri oye tokonyoranga ikirenga kiaye bono muna gesare gitiga ntukumanya abantu bageranga kero kende nigere ngana na bubakareta mangana Kukwana na bararia omugasorero nigo mutureti bwekenyoreke kya kendera Daniel Nyamuki nigo aganirie eserikali enyare kuimukia egetambukiro kyogotema kugaya n'umuchando oyibo ogendereire koreta ububisa obonene ase chiamate echibere osaba gwaito nkuringa ntwe gento tokogani no morembe noro twasabire nanyana ngakie yiya karabako na kuira na guchichikoti aho twari ko batebingo morembe n'egento kerikia lakini bono omorembo okorrongo guro makonsana bakubuna mara n'echimbere mara na mwana uyo bakubunanga na teta karebu omwana na kikiagereta akairwa ekera yina re kerenge kenene bono bakubuna abanyanyimbo kurwasegetasini kya Getare mbaikirana asenga eyo na guchakya obutuki rimorioka hingo reporter Getembe koroiga kya Kendera eye gotoke meye wodi ya Kiabonyoru ebunge ya Borabu county ya Nyamira Nchefa Tigad Gesemba
roboti rogoichania kigoma na kwera na ase county ya nani gotigara siri robaria gusi ni gobono abanyanyimbo begitasene ikiama bariri banyari gochako botuki magega ya makweri yobotukanu ayo mogaka Vincent Enyanamba openda we miaka 50 na kianda oyobono otoka imambia lero ase kenyoro kia bira ime sublocation ya magere ward ya Bumwagamo ebunge ya North Mogirango oyobono otoka gasireti obugima bwaye mbarabare angegose mbarabare nepara kolengana no mongina onyagosira asereta Rose Gesare nigobono anyarire goteba umugakoye nigobono banyarete gutigana litukorie igoro chinsa cha mwambia abo asata chite koirana oika buna bono banyara kumonyora gasireti obugima bwaye robotioro na stembeo bono mambina nyo resi kwa somo tulet ngomonto naro to kirenchera ekorara kano kuete asekenyoro gya kiabira na nchena uniform abasikali twecha bako twanyora amaeno mugako kwa Vincent Enyanamba openda we miaka around 69 na bakwete mambinje nigo soke mwali asoka tenera agatiri mboga gauti mboga chimate na nchengurunde maya kabagere njera yago changumbu aiga na nchengkaenda kuchiroche ngaira mali kuchiroche yesi baroche mamsa 12 bwana marawana liembra yatu ete tachete yache nchabana bara mambi na imukire na arosirie turungi na imukire mugondo ngochi akonda ama na gwake rwesi menya namba oyo kwirite kiabira namenya kagocha maene na nyorane namba kuri cyane kinara namba aiga kiabira muchando tukire bana mambi twabo twanyora nga mwakominto na wasiri kiabira yuna ngwane oyo raire para mata ero musuri ni mchirasirete dora nyora pagende yonse lakini nisitio mwarto mera ntakoma igoro mambi na maroche kaga soka nanjite ko ndi boruwa bya byo wakachiranga akora chwa kai ajana jata chite kuya na rimaro one ripoti ya jwana mambia manwara ile para akuira to krabu ndara mane dia gara tagasira agenda to kumanya ko anda to ko tumanya sabera tadi to kurigima ngo baka ira komo ngo to ko tumanya serikali ende jato to ubero na mante ili kuro waje wole konsangia wate kebuse are irense akwete ilitaria yapo Vincent openda kinyonukia ngumu au mkewo ano yo minto ntori koranga na bwato bochege na ande ngochegia ari muntu nonyo gusibe kinyugukia lakini senjera akwete nenjera yo gututuka na ande tana korara isiko na nywa tinde mpaka ngote mare gocha mapema na batuko iguko na gokwa na nyumba mwaye yo chale nyumba mupema kera na murigereri tabu atingo magotatiga enjera araire na matobe taiyo none mbure ya tubwa kibwa kitemutwereti bono gya tusinyanga ingaki anje na kumiri bo nachi wera me ngonyona bo no lende emburanja tubwakia tatweri rimbura igomete kayarenge anongumeti karanga sekretari nge ko koreki ochoru kwa brenda osa wetu ngoringa serikali ekore otuki ochime erinde konyi familia ringa ininki ikiningreki nakia kwetu sina maru sengendo erinde serikali soime ekonyi familia ai watu anyolera raira lakini watu amurigereria ngumatabu ati narugite negenda arugite na marwa bono amarwa aronje no muturetinde twaminyokani tukuminyokani ubo tukono mugoso ekenyoro kiabo ekenyoro giaita tukubakani oroje na munyi gokuminyokyo yone goja yo nego soera nkonyuale inkeri nare gwate bya abantu na tiba base na maruta lyo borwaire amaru no borwaire irangora no nyo gokonywa anya gokonyule ne kwanyule no nyene pia kwanyunya na marwayo kanyumake watika ni eliso lyo gweka nyomba ekyagera buna bono embre ya tule kwanyulo roji okonyole kanengera no mbra yoko embre yego goita yoka umuntu na atagwaka iwonkeri na tiga abantu baito bansia bakena banene walimo okorie ndagereye morie genke gosotige bi ekyagera ko biterete amaruonywe tuwa toko sabaga kierende nonye nura koriere wire ntwara na nane kanyuwe kanywete akaba minto bali baguswana baga na bagonyora bagutumye genteke yaba ikanyuma mapema na ntwa bangina twamanya twaita abaga kama mapema na kinga ibago toka chiseki wakati cyo to kumanya wana mami
Na umusae oyo omoni gobona nyara gutigero chingoma chingaki enyumba yegoroba eyo yabota murongane eyo konyora egenderete kwagachwa yanyara kugwa obutuko obugukira rero ayegeni gakorekana asensemo ya Nyankongo igotoka ime ya Kitutu Church South county ya Kisii nekero bono abamenye bensemo eyo bono banyara gukwanera obwoba bwabo asokugwa kwa magacho ayo agenderete kwagachwa na boigo nigo banyarire goteba buna amagacho nayo nigaberi gose bikoro bunebyo nigo byabere bikonekiwa egento bakuboria amagimabo gose batebire amagimabo nigo agendete kugosererwa na kubora buna igitambukiro kinyara kwimukiwa nanane muno kurwa ase serikali ye county umurikito Daniel Ontiri no robotiro sinjira engikirano kurengana na kirari ubutuko bugukererero nigaigwa omotengecho chinsakonye weisire gukia na magiga yaye ubwatigwa niriogi rigente kirito gikugwa ochigosoka onyora ne nyumba yo muhamatoye yagure na yabwatirania umurindi ubutuko uyogenderete mirimo asatigara ne chingoma chintindi yona araire butuko cyange sadisa bono nguchugutabubuka nkaigwa motengecho kubuga isuku Dina atabubuka kuri kitoro ime dina iwo motengecho nkamenya kuigwa ebintu bigotonya guchia mabati mundu okoranga no muchango uri gotonya gucha mabati akego dina na imukira bokira ngo soka ngo myiko guchisi konga makunga pungu ekabu umuntu nari ngororo lakini narusi gumba murusi eri botuko bamwiranya gitari watchman oyo mo wechibundi asobwaga chobwega bwagendrete achingaki asanga negetaseni kyagetembe okwanira oboba bwae oteba barabo babere bakubwate machikonsi yobwagachi nobobo boiga akagerete nigo bwaretwa nembure nyinge yogendrete kwanikigwa ase chinsemo au asorogongorwa gusi nyombe konya nongokora yagwete nongokora plaster ani goro no twarenge wake plaster kibundi twarenge more than 15 abantu boko mbarengo nabande buna abantu ba welding nje ntaka nengo aganya sayembu ya mone sengencho lingane lyakorekanete ndinyore tionde ningo lyakorekana butukwekera abantu baruro bari tokore gasi yale gwape ni mugaso kera tororo kango bono na bange tubwate incharisi gose tutairi moyo asese mwende abamenya baiga nigo bakwanira igoro yibikore bingo bunebi babolia serikali utuka egekore kiga asobwime oboigo bakwanira mache kurwase chipara ichio chikore mwasense meyo ugusaba nkoringa serikali atokonya likarabatiri amakarabati abekwe pare amange kwagachia egera gusuye amache takogende elaini ya amache gusalie bintu bya abantu bandi kwagachia enyombe yiga yechikorobainye nigo yagachire mbarabare ne para no kugwa kwaye mubasokano nigo kwaretire oboba obonge hasa bantu bonchukane nensemeye asononye nabo babolia obwagachi wechikoroba bolegererwe boikirenu nkuriboterega taseni kyagetembe kurega sibonge ya Kitutu Church South imeye kaunti ya Kisii letera nengoro kwa Daniel Ontiri kubwatekana no mubasokano uyu nigo bono uyoro mwana siasa kurwa Kitutu Church South nainde umonchorera Patrick Lumumba bono anyarire kugikiria enganeyo nabo yokwena na engora gochase abanyene gose bali babwateranire nenganeyo na nigo bono anyare kubolia bono boteneneri anno muno abrai bali batenerete nsemo yobwagachi kurwa serikali ya county banyare kwena kyabuna ekiro chigoroba chikwagachwa cyanyare ko bachikuligirirwa senchera engikirano ekiro asekero kurwa lirongeri mogochia erinde Nchenkoro kwa Lumumba Patrick kuruga ege kinyoro kya Nyankongo na chirega iga kerana igumna abantu baito banyore mechando building ere maga iga jatware mechando enseme moyagwa lakini ntate kotaba pole sana ase abanyene building yeye na ande sikinyoro lakini egente kiamna umuntu oyo morenge imeta umyete mono na ande ntate gwakera abanyakenyoro ikiagera mbabwata oyo moito bamwiranya gitari na ande bangakikishire kwamba umugako uyu origereri buyana abanyagitari igome cyande ndete gocha koba lakini nata kwera ribagebi kovoria
equerende department yetu ase county ya fiscal planning ikia act ya 2019 ya county government act ya goteba muna mbabwenete gocha barigiriria na kemijenge genderete kiana ateyu n'abanyakenyoro muna mbabwatitiri chiko bakereti plan cyabo kikarire rigune serikali ye county lakini mnamanyete ntubwate gentokoroka inspectorate unit ya public works as a county government nabo babwende gutara barra no ekere efloy kumuru ba advice chigundi cheito muna a mixture ye cement or concrete nechichuma chibante ko bekorora igonda toko tebe abantu baito also ese kenyoro na ese constituency yeito koranche mwa ekeremo kwagache mijengo mneye ekeremo kogende e floor baada ya floor langiria abo sabe serikali kiantu bate quantity surveyors ndubate engineer ndubate structural engineers ese county government barigereria egere ba beke sayise gitabu keriki site egere ekereme chande koba ayebono mne investor ogote aya general angirete abo sabe serikali bakabeke kiara kiabeke bagatabetsa kibachitega iganye ke kubamna na ubata korete egento koroka inspection yengia twaburia serikali na ngokorera magoso lakini ese kenyoro ndadogoteba pole sana asaya abeire na ndemburia abaiburi baite kyani mate bono abana baitomba genderata matemu na barabu babekomoki egere banyago sokonya abaiburi babo igo pole sana ese kenyoro kyanyankongo kubaterende komotore na ande na kibotano ngotana keretora moige michando neba kenga osuna keba kuikatugwatira nemne kenyoro Koirana ase amagana siasa ababwatani eve kiama ya Jubilee korase county ya Nyamira nigo bono obagenderete kugokira egitambokero gikiame kyo ase okomochora goseko momenta chinguru omoske Dr. Fred Matiang'i gochia koirukia bendera yekiame kyo ase obochori obonene bwense ase umwaka 2027 gukwana na bararia ritukoria rero nigo bono bagenderera gose bagendereire kuboria omugusi goswa ase ekiame kyo gya Jubilee buna enchireyemo yogochikomwa Dr. Fred Matiang'i chinamba ase obochori obu borachi gocha kurengana buna umurikito Fatgad Gisemba akotomanya nigo bono bagendete kuboria abamenyi be county ya Nyamira banyareko wesokiana boigo kogendera kwelikia ase buna enchireyemo yokwerigania sobochori obonene buri bosio amatuko naberuka maega yekiama kia Jubilee kuraria buna Dr. Fred Matiang'i nere orachie kuyerurukia ebandera yekiama ekyo asobochori obonene bwekerugo kyo burai obonene bwense nigo ababwatani bekiama ekyo korase county ya Nyamira bagokeire egetambokero ekyo kia Jubilee igo tuli no mogoko ase chama ya Jubilee Muisonde yaete Fred Okengo Matiang'i okoboko koba nere uguchukuira ebendera ya Jubilee ose obo president wa Kenya umwaka 2027 nakimogote babami ngoroche ekero twairwa maskani ya yuno musi Enseonsi chama una Jubilee ere nene sane bwata abantu 7.1 million members bago chakora Fred Matiang'i okoboko abantu baminte nataka gotebaiga ntubu nabagusi twairuri bagali nene sana n'abakenya naende twairwo gwanchirwo konene tutabwenereti kurigereri maega inchirende yose tubwenerete kobera amo naende tutachiramo abantu baitu bakole egetuge kurukunga voter registration ere gochugoto gotokonya elinde eri Fred gago chugotene kero geke kyo president 2027 onyore na litoramokonye tutachie ko register ndugocha komokonya naende gatugukwanira amang'ana yobomo bwomogusi Kukwana na bararia asomo bani oyomo imeyomochie omonene onyamira nigo abaraya baiga barire eira yogochia gotinya ekiama eke wetera asogochia kubarikia ababwatani bande abajia start is you best campaigns chi campaign chaito ngakitogo chigochira door to door igonto ganyete bono buna Matiang'i etwekero gokeri
kyo deputy party leader ne party yaito ya Jubilee ikamwanjira kobe presidential candidate iliye bato take green light igobono from next month wonongo so atole first season we will start a campaign in Nyamira County. We want to be a leading county in voter registration ige tokanyete by election yere asense moyende nigo abubabwate oborema mbasaba na barabwo a EPC kubeka emeroberio emeikiranu eyo erabakonye na barabwo kwerikia buna abaki chikura should be taught to be non-partisan, to be crusaders of the affirmative action. On voter registration, you can't tell a person with a disability who is on a wheelchair to come from a village like Nyakunguru to come and register in Nyamira town, that is for Nyamira South Sub-County. Sometimes we want to carry you people, you members of IEBC. We have offered to take you to the villages to go and register our persons with disabilities to also have an opportunity to exercise their democratic right. But every time we have been met with challenges of someone telling us they have to come to the office. Umwana siasa ongwae musongo oyo asobochori bwaita oboretie obobunge bwa North Mugirango wetera ODM nigo atebire asobochori obonene burebosio nigo barachikobeka emeroberio emetingu eriogochia kwanekia buna boyogochia kogamba buna omobunge o North Mugirango nigo arachikorwa korwasekia makereinse ya Dr. Fred Matiang'i seitoro North Mugirango stokorwa pero moro chipna to ikaraste ga ige to ikaraste no mungwano yo mindo kurugisa kate na abantu bari bari go capitalize on the divisions between mino mungwano yo elinde constituency ya maya kwenda uchiroche teri go chikoba boigo na ande tu atomire message yere very clear nga enga kiya ikire bono North Mugirango to chikomeke change in 2027 no reverse. Asante. Kukwanira obochori oboke ase wodi ya Nyamaiya ekerenyo na boigo Nyansiongo nigo batebire ayayiga ntubwate tibai elections me ya Nyamira ase gusiengima inyamira chire Nyansiongo ekerenyo amona Nyamaiya naende tuatebire ngana ki bono igani go togo chikobuka mambia togaende tuakere abantu bali bare in the United Opposition chikura lakini ande ekiama yeito kia Jubilee ekikere ngamo amone byama biribinde bire in the opposition ntogenderete kurigereria nga agekogera bo science rero gotukimbororo nabo komanyanga inyoga kare omotingu omokong ogochikwa we wanted the best to win. Kingo reporter Gatembe kuraiga ase ward ya township eyo gotoka West Mugirango county ya Nyamira Jefatikad Gisemba Kurwa isiko yorogongo rwagusi nigo bono liroba lianyara kusonena ase county ya Elgeyo Marakwet ire bono lianyara kubwaterania chuodi sato echo bono yanyara gutoka muna abantu abange nigo basiria mugemabo abantu betaneti mubaro 15 nekira abande bagenderete kuligwa gusenekera serikali yanyara gutuma obokonyi ocha ase chinsemecho abande banyara ko irwa ase chinyagitari au naboigo nabande bagenderete kuligwa au bakagere ngabange nigo banyare gusiria amagimabo Tisa asubuhi watu wakapata alert kwamba inji huko juu imepomoka, and unfortunately watu wengi wamekuwa fired kwa manyumba. So many casualties are already assembled, lakini hakuna access to medical trucks, hakuna. As of now, suspected about 10 dead bodies have been recovered, and very many persons, the survivors, have been rescued at the Sisters Convent Center at Chesongo. The roads are totally broken. The Kabeto Bridge is swept away. As we are talking now, we are landlocked. Yeah, there is, in fact, there is no road movement here now. Area imefungwa kutoka Kabeto mpaka Muruberi. You cannot access, hakuna hata kwa mguu ngumu sana sababu kila mahali ni mudslide. So ni sad situation. Watu wengi wamefungiwa ndani, wamekuwa asubuhi
watu wakapata alert kwamba inji huko juu imepomoka, and unfortunately watu wengi wamekuwa fired kwa manyumba. So many casualties are already assembled, lakini hakuna access to medical trucks, hakuna. As of now, suspected about 10 dead bodies have been recovered, and very many persons, the survivors, have been rescued at the Sisters Convent Center at Chesongo. The roads are totally broken. The Kabeto Bridge is swept away. As we are talking now, we are landlocked. Yeah, there is, in fact, there is no road movement here now. Area imefungwa kutoka Kabeto mpaka Muruberi. You cannot access, hakuna hata kwa mguu, ngumu sana sababu kila mahali ni mudslide. So ni sad situation. Watu wengi wamefungiwa ndani. no mubasukano yokorekana ase chinsemo chia Marakwet East na kuboterania chiwodi isatu nigo bono mawaziri b'obolindi bwaime Omosike Kipchumba Murkomen bono anyara gutarira chinsemo icho nekero eserikali yacha korigia chinjira chokwanana obokonyi bwa bwango ana mono asokung'anyia abantu kurwase ebinyoro ebyo nabo igo kohira abande wikase chinyagitari bali babwanete konyora obowenia nekero bono bakuboterana nebyombe obona bono ekiombe kire Red Cross nekero Omosike Murkomen anyari guteba buna 15 barabo nigo banyara gusiria amagima bo gusemebere yabo yanyara gutoka nabo igo abande gwetani 30 bono obukonyora tibaranyara gutoka wikira chingaki alinge ukwana. Today we came here to respond to this disaster that has occurred in the Marakwet East. We have here 3 wards that have been affected. That is Mbobute Mbolot ward, Endo ward, and Sambrid ward. We have been able to evacuate about 25 injured victims of this disaster, but we still also have more than 30 people who are missing. We can account for about 15 persons who have already died. And so everything is being done here to make sure that this situation is handled. We have proper coordination in terms of on the ground here, led by the Deputy County Commissioner here and the various agencies. I want to appreciate the multi-agency approach, the military, the police, and also the Ngao officers who are here. The county government is heavily involved, and the governor is here himself, and also the Red Cross and other partners who are non-state actors. We will establish a proper mechanism for continued search, and already we have established a desk here for families to report their missing persons, and we will be updating the country in the course of time. I just want to say that this is really unfortunate. We have also used our chiefs to make sure that we move our people to safe grounds in this area, and I believe that if we work together as a team, we should be able to resolve this issue. Moncho murigerera na soroboti rogo sone na kweli robakorwa county ya Elgeyo Marakwet no togochira omutimo moke ekerene ngokobore togosaguska ikegera ekionga ngegenderete gwika ekero turachigokora kubwa muno turigereria amangana siasa kuna bono korwa sese mweri ya ODM na boigo korwa asense ya Tanzania na tutarigotika magega chisemi me yense ya Kenya togosaguska. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati ande onsialia utagete showroom yeito nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate etime tembo abo bagokora imirimo ase show
showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebereria kende kionsi uragania bagotebereria company ya Mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingencho ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibego babwate Dumarang ayuare aye chigech emeronge tato asa mabati alia aye chigech emeronge bere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue, na wigo na Green. Obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer. Mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao. Tutari lero ase Ouru MRM showroom. Onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka. Ayo uchane warrant na wigo ayo orakoberwe kasure asubwango. Edukenyega ya Ouru Superstores yego toka se nyumba ya Ouru Complex imeyumu chuligo busongo iyo erangene duka ya Safaricom. Wigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera ase namba chabo 0111161500. Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Karibu sana nainde omwancho murire nekero otogenderete nekionga chinsa ibere chabono omorogoba nekero bono togoso sensemo ya kabere na bunana chiko komanya amangana siasa bono nigo omurai wekiama kia ODM uyu nainde oro senator we county ya Siaya Moske Oburu Odinga anyare gotaba buna nigo ODM yanyarete gostoa kusikubate serikali koyesira elinde tewa ikiagera konyora serikali yeikeire ase akongo korengana nereka ukono korase county ya Mombasa litiko ria rero nigo bono anyara ko raria buna nigo ekiamekyo kia ODM kirachikone kia buna amaganio alibabwate 10 kubwaterana ne serikali anyare ko baka wikiraniwa na kubwa muno nigo bono anyare ko rabuna kiama kia ODM nigo kikoyesira serikali ugoika ase obuchori gose goika omwaka 2027 buna kurwaro siasa necho kubangwa ase amatuko are obosio na sense moyende omo bunge Omoske Ruth Odinga negati ya bari banyara usanga ebirengerero byabo nabo igo oyoro mokonyi ase kiamekyo kia ODM mugavana we county ya Mombasa Omoske Abdul Somad. Serikali kuanguka bila uchaguzi inapatia nafasi ami kuingia. Ami ikiingia nyinyi nyote, sisi wote, sisi wa viongozi tutaenda. Hata hao vijana ni bunduki tu, tip tip tip. Na tutaki bunduki, tunataka demokrasia. Sisi ni chama ya demokrasia. Na kwa hivyo tulisema serikali zianguke, tukaingia tufanye polepole, tukafanya 10-point agenda. Hiyo 10-point agenda ile tukakubaliana na hawa, hiyo ndio tutaitimiza. Tutachungalia tuone kila point imetimizwa. Mpaka 2027 tufanye pamoja. Mpaka 2027. Ikifika 2027 na nyinyi mkugangari, you can either form the government or you will be in the government. But we are not going to be a party which will be out of government.
Sasa hiyo ndio msimamo. What we have is a party that in our view and in the view of Kenyans is the strongest party, called ODM. A party that came in to salvage situations when the country needed to be salvaged. Ikifika mwaka 2027, as leadership of the party tutaweza kupeleka mwelekeo, tuwaambie vile ambavyo kwamba tutakavyoenda mbele. I have said this before. My leader right now here ameyazungumza pale mbeleni. And we will not shy away. Hatukuzaliwa kazi yetu sisi kuwa katika upinzani miaka yote. There's no political party in the world ambayo kwamba wanaingia katika mambo ya vurugu la siasa ili akae katika upinzani. Lakini sisi hatuwezi kuvunja chama. Hatuwezi kukubali kununuliwa. Hatuwezi kubali kuondoka. Ni lazima tushikane mkono, tuwe timu moja. Kwa hiyo mimi nataka kusisitiza, umoja wetu ndio nguvu zetu. Now we are having by elections. Kesho tunaenda Magarini. We are going as Orange. Orange ODM. Hakuna party inaitwa broad based. Umesikia? Hata Malava tuko na candidates ya UDA na wapi. Wanaenda kama UDA. Sisi pia tunaenda kama ODM. Kama ODM. Sisikii ODM. Hivyo ndio sauti nataka. Unajua tuko na nini, tuko na huzuni, lakini party lazima iendelee. And I'm saying a united party. Tukifika 2027, whoever, we can feature our own candidate. We can say UDA kuja ujoin sisi, ama ikuwe party yawa wengine wakuje kwetu, but we must go to that table strong. Kama tunaenda huko strong, hatutakuwa na party. Tutakuwa hata na mabiti. Na koro asensemo yaye umoriki omonene bweke amikigia ODM umosike museneta Edwin Sifuna nigobono anyarire kukikiria na boigo kubarage byara abarai bari meke amikigia ODM obagendete gwakira serikali ya omusike William Ruto ekoko nekira goteba buna nere teri kubwatie richikorie kiamekyo ekira bono bagusira serikali gosiba gukonya serikali ninde bamanya kugenderera gotera watutam nekira bagoteba okubwata na gwa ODM na serikali ti community buna abarai ni go barachukuru ase kubwatirana kwabo asobuchole bunene buli busio. Ile tunaweza kukubaliana yote ni ile alituambia sisi sote tukiwa wazi mbele ya umma. Baba alisema nini? Alisema tunadhifishe chama chetu kwa ajili ya uchaguzi wa mwaka 2027 tuweze kutoa na sisi candidate wa kuchaguliwa mwaka 2027. Hiki chama mimi ninavyowajua nyinyi, ninavyowajua nguvu zenu. Nimewaona bana. Nimewaona nyinyi mkipigana hapa wakati wa chaguzi ndogo kule Malindi. Mheshimiwa Party Leader, ilikuwa ni fujo. Lakini nyinyi ninavyowajua hakuna jambo ambalo tunaweza wekwa mbele yetu ati tushinde. Mimi najua tukiamua leo hii ya kwamba tunamsimamisha Party Leader wetu huyu 2027, watu wanaenda nyumbani. Tukiamua tunasimamisha huyu Abdul Swamad, tukiamua tunasimamisha huyu Abdul Swamad ama deputy party leaders wale wengine wote, tutashinda huo uchaguzi. Mukisema SG wenu wasimame kura 2027, hiyo uchaguzi tunashinda tena mapema. So nasikia kuna watu wanazunguka wakisema ati ni baba pekee alikuwa anaweza kuangusha wao kura. Kuna mjumbe hapa ametuambia mtoto wa Simba ni nini? Simba. Watashangaa sana. Jambo la pili, uhusiano tulioweka na serikali ya UDA. Mkataba huo baba mwenyewe aliwaambia mwenye kuandika ni nani? Mwenye kuandika ni nani? Sifuna, mimi huyu. Sasa wale ambao mlifanya fasaha katika shule, kuna mwandishi kwa mfano Chinua Achebe. Chinua Achebe ndio mwenye kuandika Things Fall Apart. Si mnajua? Wewe ukikutana na Chinua Achebe leo, unaweza kupingana na yeye ni nini iko kwa hiyo kitabu?
Sasa kama mwenye kuandika huo mkataba, na ujua na uelewa, najua ulikuwa ni wa nini, najua unasema nini na ni kipi haisemi. Niliandika hapo ndani mimi mwenyewe nikasema, this agreement does not constitute a coalition agreement with UDA. Iko hapo, Ruto alisign, Baba alisign. So wengine ambao wanazunguka, na kwa sababu Baba alituambia we keep our identity. Mimi rangi yangu ni hii chungwa, symbol yangu ni chungwa, mnanielewa? We must keep that identity. Wengine wanatuambia ati by elections za November 2027 party leader ati kuna candidates wa broad-based. Broad-based si chama, na kama si na umuwaziri w'ekiseme Muske Megoso gamba ni gobono anyare kuboria obuteneneri waborokia Beach University aiga sense ya Kenya banyare kwitaba gukora chinkwana ne serikali erio koenekia buna mbachi wakano chibese chabo kose engeri yabo asinchira eyo banyare tegukwanira na nekira boboria banyare wancha bakore go asobwango eri koneke buna borokiwa bali asichi skuru kose university banyare konyora chisemi asechinga ki chavena gani yareko yakwana kurase county ya Kitui ase university ya Seku chingaki cha graduation. Committed to work with all the university staff unions to address the grievances and concerns that have been raised by their members. We note the union's willingness to engage in good faith, constructive and structured discussions and negotiations to resolve the outstanding issues arising out of the 2017-2021 CBA. I encourage the unions and their members to accept the government's offer to settle those outstanding issues and call off the strike. In the meantime, I call upon the university staff and students to remain calm as we work with all the stakeholders to address the current industrial disputes. Ladies and gentlemen, we salute the parents, the guardians, and the families of these graduates. The talent, creativity, and potential I see before me today assures me that Kenya's future is in capable hands. Each one of you has the power to innovate, lead, and contribute to the betterment of our society. In conclusion, I challenge you, the graduating class of 2025, to go forth and make your mark in the world. Use your knowledge and skills, not just for personal gain, but for the greater good of our communities and our nation. Mwanzo murigereria hokorana na yokora ense ya Kenya asense ya Tanzania ni gobono ikiombe kirikia Independent National Electoral Commission INEC bono Kenya reko muraria umurai wense ya Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan koba umubui ase obochori bomwako yoiga obubwanya litokorekana lituko ya Jumatano chitarike 29 ni gobono anyara kwebwera kose nigo arariwe ko bomubui aso kwebwera chikurecho ase obonge nekira bono ikoroke buna baki chikura imeyense ya Tanzania abo barumo baro oika chi million 32 nigo bono 97.66% kusekerengo kyange chimikianda na isano na isato bono banyara kumwakira usibanyara kumwakira chi kura Mama Samia Suluhu ase obonge iyo koro kyabuna nigo bono nyari tukwebwera ase kirengo kigoro omono na nigo nyara kurarigwa una nere omubui na ayegeni gagocha magiga yeuraburu na bwigo kongusana na huku kwanyare ko bagokwanekiwa ase amatuka tato ime yenseyo ya Tanzania kero abange babete bakorobekana na bwigo bako borabuna nigo ensemo yo kwamereria serikali yanyarete ko enigwa kose kobekwa kando ekero bochori bocho korekana. Tume ilimtangaza mgombea aliyeshinda uchaguzi wa kiti cha rais kwa kupata idadi ya kura 1,913,866 sawa na 97.66% ya kura
ya kura 132,678,844 halali zilizopigwa. Mgombea aliyetangazwa kuwa mshindi wa kiti cha rais ni Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan na Mheshimiwa Dr. Emmanuel John Nchimbi kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Leo tarehe 1 Novemba 2025 tuko hapa ili tume kwa kuzingatia masharti ya kanuni ya 57 ndogo ya 5 ya kanuni za uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani za mwaka 2025 iweze kumkabidhi hati ya kuchaguliwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan na hati ya kuchaguliwa kuwa Mwanzo murigiria na sensemeyo nigo tugukora ekionga nekira bono tukumubugirira ere Lucas Mogaka na umuburira kurinde tobose gusika kyagira mirobelinde ekoraga chinsa isato cha bono umaragoba no chakonyora isko ya visi nere Arune Ototo Onyengiri njengoro kwa Matilda Baiwa asebirebiga nere Lucas Mogaka umuburira. Imebulere yu. Jenisi baikiri ko Tanzania kurobekana. Umobisa ni ntumo bulera tosoe. Twenda kwetu. Twenda harali. Abo Tanzania tokolenga ki. Wakenya warudi Kenya. Sawa, tuirendro bono. Indo chukura gusiye tenti ya mwinuka iga osuru nwari awakili yogi osuru ninki maneno ni mingi na masaa lakini masaa saa zingine ndio huwa machache. Osuru kwa na iguru ya Kenya ikero tuatabirunga turane kwitu. Hii Kenya iko na maneno mingi sana na muniruhusu 1 minute niseme maneno moja. Gani? Wakati mheshimiwa Mwai Kibaki alichukua hata baada ya kusapotiwa Kenya mzima watu wakanyamaza ni kama ni malaika. Na maino musikikibaki tunataka fujo. Ikiwa unataka fujo ndio tokea, tunataka kukuona. Aye, nebona enoreme. Wakati mheshimiwa Uhuru Kenyatta alichukua uongozi hata wakati alikuwa anaamka saa 7 na machoreni watu walinyamaza tu ni kama iko sawa tu hakuna shida. Umusikiki Kenyatta na maini. For many a day, my heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston town. Na maini ikuwa kusoka. Amoiso kabaliriti. Tukiwa tuliatulia kidogo hapo nini tunapewa kakitu kidogo hapo. Nali amoiso kubaliti. Munacheka mimi kakitu kidogo nasema uji na chai. Usuru, what about Muskiruto? Wakati mheshimiwa William Ruto amechukua namna hii kelele sasa imetokea tena pa. Ayu musikika segwa. Inki na ebo nukunya kule tenti ya Mwina. Wale viongozi wote wanavuata Ruto. Wanasaliti jamii ya Mlima Kenya. Tukituma Ruto nyumbani mutatangulia. Usuru kuigule. Home. Ala? Ruto kuigule mangana ya budi. Ninka. Nataka niwaulize nyinyi watu wa hapa Malava. Yaani mkiniona mimi hivi. Ati wale watu tunashindana na watu ni wale. Ndocho musikimo tiangi uimukiyo kwa bokuru enseme ya Mwina. Tusaidia nini? Sisi sote tuko na shida. Shida ki? Sisi tunatafuta namna ya kutafuta suluhisho so that our country can be managed better. Shida ki umuski? Njenkuruli bagaga. Tingo kuwana. Yaani mtu ningeshingana na yeye ni Raila Odinga. Lakini sasa hawa nitawamalizia asubuhi na mapema. Kibono na yi umuski urumwe Kenyatta kabisa. Ngiye kuna ugosikisikia. Kuwana bono. Karabuata likondili. Raila alipenda amani. Ikia kabiri. Raila alifurahia akiona Wakenya wakiungana wakishirikiana
wakijenga taifa lao pamoja. Chogui, sawa bono musike tuyugure. Kabisa, ndio musike kipa kurusa jigo tukurumuno gaika. Musike kipa njungora. Okay. Etentie tutulie tekrise tulubia. Let's take the next step. This nonsense you're bringing to this country. Honorable. Okuru meeting ukumana. Who are you? You think you can intimidate us? We will. No ndiriko. Usinjinda. Nche bosia. Back to the speaker, this gentleman. Around here to what in meeting epi. I will be this because of conflict. Na kuikira nongo kero musmaringa. Umuru rumuvule na chiruka smoka na chire. Hold on. Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited Nero eduka cholide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi meyenseyiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biria bikomanya seyeka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chechi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriya gatigati gwikari guri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores Nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuragani gwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora gwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi nabwigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumuchuyigo musongo eyuerangene eduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakire simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. And strikes. Oh!